Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kana ponapa kabar are samangken. Moga-moga parengi sehat dan semangat ajar. Nak kana buka bukuna halaman sabitetung. Nonto aki okara asa kalangkong. Mayuk beca kencaran beberia kalaben cerna pada ben parentana kuru. Sale kalampina bede. Kalampina ecei epu salama. Epu salama macedikna sale. Kalampina sale bekus pole. Mator sakalangkong bi cakna sale kapipikna. Halaman sabitek 2 baca kencaran beberia pacerna. Sale kancana parto. Bekto lencelenan sokona sale cocok duri. Sale malarat nyongkek durina. Sale minta tolong ka parto. Parto nyongkek duri sokona sale. Samarena congkek sokona sale tak sakek pole. Sale asa kalangkong ka parto. Sakalangkong ya bekna nyongkek duri soko. Cakna sale ka parto. Tugas nak kana are samangken halaman sabitek 2 nomor 1 sampai nomor 5. Halaman sabitek 3 nomor 1 sampai nomor 5. Toles jawaban nama lolo buku toles. Oke, Ustadzah akhiri pangajaran basa Madura are samangken. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.